Halo perlongai ke belai pi we berok season 4 ha kani ka blog channel ka jonga ka bamanta ka singi. De men ha tu ka blog ka baladep banga one upgrade ia ka paru ka jonga nga ong pi bangan sapen i endala dep. De handrai namar bakal amit han nga klem yo ban pen i de menta ka singi. Ali mentangan pen i pi ya ka ka banga ngala upgrade na ka benta kani ka paru ka jonga. Kani ka ka paru ka jonga. Mah penyifi. Wah, mah. Te kai ke bang ngalale hang ne yu i. Mah. Ngalale ia ka 360 kamera. Mah. Ngalale ia ka 360 kamera i tu bat syakmat ru. Takadai ke bang ngalap hak ban le mah. Ngalap hak ban le ia ka 360. Tah, mentah. Okay. Dan beli kali. Wah. Tah, i. Kai ke bang ngalale kalong PUI. Ngalap hale center lock nang ta ngalap hale power window sedin syakmat bat kene ketika LCD Android mah Android kadang on nanda off shwaya jerwai nomor ba ya kedan ka copyright mah te i lah ban pe YouTube mah nang to kata you are offline mar claim connect mah te kene ba kene kedai ke bang ngap hak ban upgrade mah te bro sau teli hale ia ka power window itu ketika wish teh okay mau dah kini ketika kali mah te unusable pi dah khang kini kiyet ni ka beli kiyet so khang kini kedai ke ba set driver to nang ta sakaway mah subuh ngalap lilut kiyet komto subuh ngalap lilut kiyet komto berok sau tali mah te sedien mah te kani syakmat bat katai kawi sedien subuh lap lilut komne mah te ngan khang ya ka ngan off ya ka kali ke tonga mi seba bat ngan mi fi ya ka bakila pen upgrade mo subuh ladang khang kom tu te ngan mi fi mo te pi ketai kalak khang mo wan sagato lak khang wan sagane menta lak khang wan sagane menta lak khang jadi berasal teli kiyet ki khang hi subuh ladang klet ban khang hi kiyet mo kenu ka yet ladang klet ban khang ya marsin off ya ka kali ngami sabar ngalok ya ka kali kala off hi automatically te baik menta ban plim la su test tang ban unlock pada ala unlock menta la pli te pen EP sak diat mo di ladangan on ya ka kali te tu kalau
kalau ya jangan kejengruai direct di nomor bang abu kejengruai no to kalau awan connecting no connecting marsin connect tu connect ke mobile mo TPI kila apa gitu direct kila apa tu subuh ladangan start ya kali mo mo kene deka kamera jong kali mo laban ni 360 mo tementa dapat sekali yang gadiang gade sekali yang diang mo kene sekali yang kamon sini siliang sini sekali yang kamon kene gade sedin mo but kene gade na kamat itu gade ka function jong ka kamera tang kini perlok kiba ngala pen EP mo kembang ong EP bangan saya tu bat ngan sapen i kumbang la pen i ya ka menta kumni perlok lada dan pedang jengpi kebedang poi thamai ha gani ka channel ka jonga so subscribe share bat salai te hadu pene ya kendu biang ha ka pat ka video te hadu kita kapor okay bye bye and love you guys